Tariki ine 25 cy'umutinyo kyanda umwaka bw'ekiri bubere 24 chinsani sana na ibere cyabonu baso asenero bere bwikira nuko neke mnango koleteranda mangana mayabu na bere kagwateka korwa chingongo chyansi enye chense umunchi muliyela nabakwenda kutobwati asense mochi chemitandao asense ya Facebook wetrandizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tiritere Kerubo Frida nolio kwenekea na chibichane iliyogiria kwekira sole asenchire ya bene nere Lydia Mose. Chinga kitoroche abalimi bekemelige chae kura sebunge ya Bonchari babere bawe sokia bene na boigo kwe murungani kubwatikana noko nyora gwense asense meri ye bonus. Aboigo asense mende umusoda buku mwaka isiko mugavana bwe county ya Kericho Eric Mutai uyobete kukubekwa abulitukuligoro bosio bwe bunge ye county yo nigobete kugwitabiranwa naba MC 35 na babere mwanchi muliyeli atoska tonyegera nkwira nanda segekeke kerebosio elinde ngoma nyamange. Unenchereye moyo korokia obwanchani naboigo gusira abale nobolema nigababwatani bagendete gwesoke bene naboigo gotara ase binyoro elinde goikirania amaganio abo litko lero nigo omusamalio mu yakefasagana korwa ase ebunge elianyali bali masaba ewodi ya Gisusu abakagoikirana ase chinsemo asabaga kubwatuka chi wheelchair echo kirabe kigokonya bali nobolema elinde kwanike mnanguska bali korwa sense meyemo wocha ase yende namba kwa nenda abantu baminto ndate bataba buna erega stobo kete bakora no gokonya abantu asichinka kurumambia nabo gete na chire chi sublocation isato na chakrete from Raganga location I mean Raganga sublocation na cha Rio Chungo na ndebono masabo inde main team yane no goete mechi gokonya abantu mechi yeto bakongumboro na tutaite team tubuna barai tutaite team yemechi to komanya bakongumboro goete para ali video kagane gari na kwenda soko enda gotora manyomo cyo yemenki kero umuchi buno yoga igasinde abakongumbora sana igo tadinga ninche buye kanta eta gokonya onde gwesi nere igwete ngana bata chinguru ga kitu agosa birena na bo kwancho nyo gotaite gokonya ochokonya wodi yega ya eito ya Gisusu ward amangana na mangare maemechi etai memechi agarumanya kumanya ngakyo bakongoro nagenda Raganga sublocation na ne wheelchair omugako koruko kamao na ruona cha buo chungo misabisabi sublocation umongina tali kwenya asa isaranste no isaranste kurumambi paka maraboba kendi gyonsi na bakokorera apo ige karango tanga kendi gyonsi mu understand tinga kendi gyonsi keri binadamu abone tawakora onye muntu tayo kumusuka kurwabo na gukorera ari no mwako yenye kitari yake ni atari kwenya igobono na rambiyanga no mungu ni mokonye mu wheelchair egere bwesukia embura ni twana bagwesuki bono umugaso no cyana bagwesukia agenda sakendo alimi bekemelige chae korwa sebunge ya Bonchari nigo besokire nabo igo kwemurunganiria obukoleri obobe bwekemelie kyo okwana nigo baimurungania ebona senke eyo baba konyora asamatko abwangoiga asbaba kulira chiringi 20 ase ekilo kolengania ni miaka eliamaga asbanyote chiringi 25 asikira ekiro nanya nabo nigo babere bakomocha abobisa korwa asensemeria KTDA asogotabeka 20 nabo kwaneke obukoleri obuya ase kemelikyo. Kile kitu tunaongelea sana ni kuhusu bonus. Bonus imeletwa 20 na ilikuwa iwe 30.
mbona inasuka chini. Kwa hivyo atuseme director yeye ndiye anaweka chini. Madirector Kenya mzima ni kama wanajua ni kitu gani, lakini sio mtu mmoja. Hii station yetu sisi hatuwezi laumu ku director, tunalaumu KDD. Ndio inaharibu hii maneno ya chai. Kwa majina naitwa Chimio Moyo. Mimi ni mkulima mpya ambaye nimewachiwa chai na mama mzazi ambaye ameaga. Japokuwa hii bonus yenye tulikula wakati ule 25 na wakati huo tukiwa na kampeni ya director alisema tutakula 30 au 40, lakini sasa wamerudisha mpaka 20. Mimi ni Barnabas Yontita, ni mkulima kutoka K36 Tibo. Sisi tunashangaa sana kwa sababu ya bonus hii, kwa sababu mwaka jana walikuwa wakisema ya kwamba tutapatiwa shilingi 30 kwa kilo. Na wakatuambia tufanye kazi mzuri. Na tukafanya kazi mzuri, chai kimwaga ati tuje kupata bonus mzuri. Sasa tunashangaa ya kwamba ati tunapatiwa shilingi 20 na jana ndio walitupatia hapa fertilizer mbolea hapa na watatupatia mbolea chungu mzima. Sasa tunashangaa ni kazi gani tunafanya, kwa sababu tuliambiwa tutakuja kulipa shilingi 30 na tunarudi kulipa shilingi 20 jameni. Sasa tunashangaa tufanye nini? Hii tundubai yetu tutafunga au tufanye nini? Kwa sababu tunataka tufunge hii tundubali na hata chai tupeleke mahali nyingine, kwa sababu hatuwezi kukubali maneno. Omusoda woko mwaka isiko mugavana we county ya Kericho Eric Mutai nigo oigetigwe bosio we bunge ya county ya Kericho ase aba MCA emerongo 35 na babere babete bakoya okoboko ayamagayo mu MCA korase wodeli ya Sigowet Kiprotich Rogoni kwaine kebunani go mugavana Mutai abeire kago taikirania obokoreri bwaye bwikiranu ase county ya Kericho nonya nabo nigo amamucho amubwaterenti ngamona obutumiki bobe bwabisi kotatwara chimbwa chingia egatia yande amange konde nigo omugavana Mutai nabo igo bali ababwateranire na amamuchayo bakaniriye goikirana abo siwe bunge county ya Kericho elinde gwategerera nabo igo kwegerera asensema yabo. That were approved from the fund were Kericho County referral members. I think that I'll just have to rise and put the question straight. By the court to be in gross violation of the governor grossly violated the provisions of Article 10, Article 73, and Article 75 of the Constitution by overseeing misappropriation of funds raised for the victims of horrendous Londiani Junction accident tragedy, in which over Kenya shillings 9 million of public funds were lost. This assembly do adjourn until Ababunge nigo bamuganire omo Auditor General Nancy Gathungu gukora obutuki asensemo yesabu kubatkana nese yo gwanchirana yabetegeko be kwanse gati asego kondisha egetige chindege gya JKA naboigo gochiase kampuni eri ya Adani nanya nabo nigo committee ye bunge yo kumulikira amangana lingete okogacha enibo yabeire egekubori obutenenirwe bitibwe chinde ndege gotenena chinkwana gati yabo ni kampuni ya Adani waika oroboti rwaberero kubotwa gocha ase ebunge. Because it looks like you people cannot guide yourselves. It is musical chairs, and even if ministers are called, they will of course defend a position, which they might maybe Adani is directing them to say what they are saying in Parliament. So we will give our way. So how will we give our way? This is now the special audit. It's now the special audit. So auditor, that because we are going to order for a special audit, that you don't do anything with Adani until this committee presents a report to Parliament. If you do it, it's up to you. Yes. Maybe Adani is here or being represented. JKIA is Kenya, and Kenya is JKIA. If you haven't had that, you need to take that to the bank. Messing up JKIA is messing up Kenya. We will not allow it.
Remember, Adani is now everywhere. He's in Shaf, he's Chief, he's here, he's in energy, he's everywhere. He's taking over this country. He's now becoming a shareholder of this country. At this stage, Adani is a strange animal, which is being pushed by some strange people, maybe in KA or in this country. Adani submitted their report, their proposal in March. I guess March 1st. Yes. Then KAA cleared it on 1st. And it went to the Line State Department of Transport on 1st. That, to me, is a serious high-level efficiency. Nili tuko lia kabere ase ikaro kigendete gokorekana ime yomochi o Nairobi ase okumurikira iguru y'oburendi ase nsemeli yemitandao okwana muliki obatambe ase wizara y'oburendi weme Dr. Raymond Omolo nigabaga kweneke buna bagendete kubeka emirobili mikirano ase ogotinya obukoreri ase nsemeli yemitandao nabo igogokoria obusalia osigokora obusalia ase nsemeyo yemitandao. As NC4, we are committed to continuing our efforts to build cyber capacity and capability across both government and private sectors. Cybersecurity, as I've said, is a shared responsibility, and we will be able to provide timely, impactful support to our partners and those in need in times of crisis. This year, we have further strengthened our legal framework with the enactment of the Computer Misuse and Cybercrimes, the Critical Information Infrastructure and Cyber Management Regulations 2024, which was approved by Parliament in March of this year. And together with other legislation, these regulations form the foundation for protecting our critical information infrastructures. We are also investing in long-term capacity building initiatives, such as establishing the Cyber Security Centers of Excellence. These centers will enhance our workforce, unify our efforts to protect our cyberspace and foster collaboration between government, the private sector, and international. Hita seni Kiandizi TV kubatirana no bagani o Camel Park ni go babere bagwikirana imyomochi o Nairobi ase amor kirelio yobolemi aspagendete kubwatilia masemo ko kwenekelia ngana rai agendete kwenekigwa nseme chomwa nchumulilia nigo tokumirana no mulikito Milede Momanyi oyorabe kagutumanya amange. Hello. Microphone testing, ukaguzi wa mitambo 1 2 3. Mitambo yetu tayari. Ukaguzi rasmi wa maonyesho ya kilimo la Nairobi. Sijui mnanipata namna gani? Upande ule wa pili mzee wa kazi Ali Mwadama. Mnanipata kwa njia iliyo sawa? Mzee wa kazi kwa kupata basi, bila shaka iwapo mnanipata kwa njia iliyo mufti, tafadhali. Karibuni ni wana Crossroads Junior Academy wakituletea mashairi. Wana Crossroads Junior Academy wapo katika uwanja wetu wa Arena tayari kuwakariria mashairi. Karibuni. Palban pia
abantu awase ibikundi bigendete wesokia elioko entertain bali banyara ko bagwikirana asa yakekere busionto konyomara umurai wese uyo kagere go twekirana nasekerenga kyoma ko yugangelinga o promote smart agriculture elioko na kyana go promote smart agriculture so muri ndenya ko kumanya nase togotebahuna nigo okora ubulemi bule ubuya elioko nyora ligesa lili wono wetera ase oko wetera sokolia amangana y'ebintu bitwetanaine na boigo ase okolenda liroba wetera ase okotanga bose wetera so gutumeka organic farming eyera konyaraga kubage okonya liroba lyeto eliogosiria obonyamasi bole ase liroba okomanye aso mwacho murigereria obulemi aoni roba kuba bakorokerwa irega ase ensi ya Kenya ase boigo tokunyara kubatorora ubunonya bari ku isiko yorogongo wese bakunyara kuba bagukirana ase semeyega eliyokwene kyabona abali kunyara muri mokonyora ibintu gusuko kunyora ubumanyi buri boysaine ase semo yo no bari mbo bati sekta to bate sekta yendero ko to bate sekta yetu ya ebona to kuchukua namana bantu nakiyo yaranga ndato kumanya buna aina rage ndate kurwa ase semeyega nandi buna ngana ndra buna bangote bya chakano niko umukonyi umurai wense akagere boika etekele kurbonaiga nabuno kurigera ligaika niko kore ase umuche wa Nairobi ase Jamhuri Grounds aigana morkerio bene yobuli kumanye umurimi uri skogari niko nabere mote bya buna ubule no bonda na wetira sobuli no ebitumbire tutakire kumanya nga ayombu no mulimi ogutucha kubulimi kutuga ne iri onya na seke maliki yawo ke maliki otakire usmeka to what type of nabo igwayo mulimi ne goteto nyora liga salide igoro ne kyora beho kulima ni gora linyore wetera kubwate ibitambukiro bibiga neiri binde binyako baba konyora liga salide ligia na kibugara ntuna ndize tibito ikira so mu Nairobi iri to kumanyinga wetera ase serikali yetu ye county process serikali yetu yense nabo igo yanyara kubwatera nechinse chinde iri kubaletera ubumanyi buri ubo igoro mono nikigerenga kitwikire nigo twegete kumanya uburemi buri ubuya uburemi bwikirano uburemi bukirano gete smart agriculture na smart agriculture nige wikirano ekerayo muri konya ko kubwatya ebitambukero nigo bona ngende kumanya igo bona niko abantu abagenda cyo wikirana asigetikiga ekera omukonyi bomorai agane iri go chikuigora bene amorokere yaiga asegetiga Jamhuri Grounds boigo twanyara kubatokora chinsemo ari omuchakano twabatokoborokia chi company chikubaletera chinyeke chire chikiranete nawo ntanya kubatokomanya ayo muri mekero tegusibeke yetumakiao ntyo bwana cyo kubwatia ande twendera kubamanya ayanda mange unakwenda kwateka kurugaiga asegetikiga nanto chikubamanya unagana timaji uyo mto Frida Kerubo nonye wete kurugabwa sensemo ye studio igona rage nabwo ataseteke yabono nichi kwenda kumanya kuna agwateka asegeka egekekere bosyo nichi buna butambe nigo bakondoka Mildred Mumanyi Mbia mono sana murikito Mildred Mumanyi korase county ya Nairobi oyogenda gutubwatiria AMASE mokubwatikana na morokererio yobulemi ayogendete koenekigwa asomochi o Nairobi kondo mwanchi muri gwikiragabu to gwikira omoelio bukumurikira mangana magia asebire biga toskato nyegera chikoraga chinsa 10 ayona mange no bigo kwenyora sinchira yobwenye genda gutubwatia sinse mochi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iritere Kerubo Frida nulieneke mna chibi channel yogida kukira sole asinchira ya bene nere Lydia Muse twara obulgeria urobia Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.